میربانویا ایوبی ضیفا خاتون 1185 1142 زاینێ لەگەل هەموو هەوڵدانên ئاستەنکردن و سینۆردارکردنی ژنان di qonagên serdema misilmaniyê de roleke pir giring gerand. Rola giring a jinê li cem navtêdana ji bo beravaniyê di ber xakê de û şerkirinê li qadên cengê nesekinî. Çungu wê rasterast peşdariyê di qada şerdek kir. Namaze li rêzên paşîn ne gava birîndar derman dikirin. Wekî din jinê roleke giring di potedana bi zanistên olî de jî gerand. Di serdema dewleta Eyûbî de jinan da pêş jinên serdemên berî xwe û di hemû waran de bi pêş ve çûn. Ev pêşketina hane bi taybetî di warê handana tevgera hizrî û çandî de pêk hat. Mîna perwerdekirina feqî, zana, gotarbêj û xwendekaran. Jinên Eyûbî her wisa di pêşvebirina tevgera avahî saziyê de wekî avakirina dibistan û xwendegehan de li pêş bûn. Jinav geleke Mîrbanoyên Eyûbî, keseyeta Mîrxanim û Şahbano Safiya yan Dayfa Xatûn, keça Şahê Adil Seyfidînê Ebûbekrê Mehmedê Eyûbî ê biraderê Salaheddînê Eyûbî derdikeve pêş. Dayfa Xatûn hevjîna El-Melik el-Zahir Gazî ye, kurê Salaheddînê Eyûbî serwerê Helebê bû. Dayîka El-Melik el-Ezîz û dapîra El-Nasir bû. میربانو ضیفا خاتون سالا 1185 آزاینê li kela Helebê ji dayîk bûye û lê mezin bûye. Li gorî pirtûka El-E'lam Azergelî, Dayfa jineke çakzan, hişmend, xwaragir û hêzdar bû. Nivîskar Nadia El-Ghezî di derbarê Dayfa Xatûn de dibêje hêza çiyayî, heybeta koçkirinê, serdestiya êrişê û hezkirina desthilatiyê di nava çînên Dayfa Xatûnê de dijiyan. Di nava wê de terkdinyatî û baweriya reha û hêzdar konê xwe veda bû. Di hişê wê de jî hêza afirandinê, endaziyariyê, şiyana şêwirandinê û dilxwaziya pisporiyê serî hildida. Bi pismamê xwe El-Melik el-Zahir Rezzewicî mehr li Şamê hate birîn û next 5000 dînar bû. Paşê ber bi Helebê ve hat birêkirin. Li gor Portuka Mufric el-Kurûb fî exbarî Benî Eyyûb a Ibn el-Wasil 200 cêrî pêra hatin şandin, 100 stranbêj û 100 pêşekar bûn. Her wisa rihla wê li ser pişta 300 deveyî û 5 qantirî hat henartin. Gava derbasî Cem el-Zahir bû ber bi wê ve meşiya û ristikên gewherî yên bi 350,000 dirhem û gelek tiştên din ên giranbuha pêşkêşî wê kirin. Ji nav wan tiştan 5 ristik, cilabek bi gewher, 10 gerdeniyên ji emberê zêr kirî, 15 gerdeniyên nezêr kirî, 107 parçeyên zêr û zîvan, 20 sindoqên cilên rengîn û 20 cêrî û xizmetkar. Gelek mîr û giregirên Helebê li van rê û resman amade bûn. Li gor Pirtûka El-Daris fî tarîx el-Medaris a El-Nuaymî gava Dayfa Xatûnê kurê xwe yê pêşîn Mehmed el-Zahir anî Heleb hat xemilandin û gelek zêr û mirwarî û tiştên giranbuha jê re hatin pêşkêşkirin. Piştî got El-Zahir Gazî serê xwe danî kurê wî El-Ezîz Mehmed Geyas heta mirina xwe ya di sala 1266 de desthilatî li Helebê kir. Paşê serwerî ket destê kurê wî Yûsifê got bi navê El-Nasir Salaheddîn tênasîn. Yûsifê 7 salî biçûk bû û nikarî bû hikimdariya Helebê bigerîne. Ji ber vê egerê dapîra wî Dayfa Xatûna 52 salî ket çûna wî. Encûmeneke biçûk ago ji Şemsiddîn Lûlû el-Ermenî, Ezzeddîn Omer Mehlî, دادگر جمال الدین القفتی، جمال الدولة اقبال الخاتونی و ضیفا خاتونا داپیرا یوسف و هفجینا الظاهر غازی پیک دهات. حلب بریوه بر.
ضيفا خاتون لێڤەگەرا داوی یا ئەنجومەنێ و بریاردارا وێ بوو. ئەلکاملێ گۆوی چاغی دەسەڵاتدارێ مسری بوو لە هەفکردنا میرên حەلەبێ پیرۆز کرد و پشتگیری دایێ. وێ دەمێ ئەلئەشرەف گۆ دەسەڵاتدارێ شامێ بوو هەوڵدا هەفپەیمانیەکێ لە هەمبەر برایê xwe yê li Misrê saz bike. Wî peyam ji xuşka xwe Dayfa ya li Helebê re hinarte dago bibin yek. Di wê navberê de kesekî bi navê Ezzedînê el-İtfaî gihabû Şamê û nameyeke ji Yûsifê Ezzedîn got ji textê şîzerê hatibû xistin û Kemal el-Ecemî li gel xwe anîbû. Xwedanên nameyê li el-Eşref pêşniyaz dikirin got bibin peyrewên wî û li hember vê yekê el-Eşref Helebê bidewan. الأشرف پێشنیازە وان ڕەت کرد و نەخۆست خزنیە لە نێڤیە خوا ئەزاهر بکە و لە هەردوو نامەبەران ڕابوو. نوچە و گۆتەگۆتێن فتنەیە گیهان حەلەبێ و پێرە دەیفا خاتونێ سخورێن خۆشاندن پەینامبەر عەزەدینێ گۆ نو ji Şamê vegeriya bû. Peyayên dayfa xatûnê Ezzedîn girtin û ew rêkirin Helebê. Di peyre hin Turkmen bi serkêşiya kesekî bi navê Kongor re zêdegaviyê li hember xelkên Korûsê nebîhoriya Efrînê kirin, li talanê wan xistin û gundên wan wêran kirin. Dayfa xatûn hêzeke şand dago wî rawestîne belam hêz li hember Turkmenan têk çû. Encûmena Helebê ket wê tirsê got Selcuqiyên Romî destekekê didin Gongor û zilamên wî. İcar encûmenê Gıyaseddîn ji Helebê şandnigê Şahê Selcuqan dago vê pirsyarê jê bike. Şahê Selcuqan xwe ji Kongor şûşt û daxwaz jê kir got dest ji tevlihevî û wêrankirinê berde û mal û milkên xelkê li wan vegerîne. Wî her wisa nameyek hinart Helebê piştgiriya xwe ji bo Helebê û mîrê wê Ennasir Yûsif nîşan da û got got ew amade ye li ber Helebê bide û hesab ji her aliyekî got ziyanê bigihînê bipirse. Piştî mirina el-Ezîz siwarên parezgehê ên xaçperest dest danîbûn ser keleha Pakrasê ya Antakyayê û keleh nû kiribûn. Wan xaçperestan jî zêdegavî dikirin û êrîş dibirin ser xelkê û li talanê wan dixistin. Dayfa Xatûnê artêşeke bi serkêşiya Fexreddînê Toranşahê kurê Salaheddînê Eyyûbî şand ser xaçperestan. Fexreddîn da ser pişta wan û ew li keleha Pakrasê dorpêç kirin. Bi perîşeyeke û agiravêjan li wan da. Lêbelê hakimê Antakyayê yê got ji dema Elzahir Gazî ve têkiliyek wî ya baş li gel Helebê hebû destwerda pirsgirêkê û qasidî û mehderî ji bo xaçperestan kir. Agirbest hat ragihandin û pêre xaçperest ji keleha Pakrasê hatin derkirin. Di nava keftelefta bûyeran Sûryaya mezin adêrîn de El-Kamil êrişî Şamê kir û ew xist jêr torpêçê. Heleb, Homs û serxet bi hewara Şamê veçûn û li dijî El-Kamil derketin. Di vê navberê de serwerê Hemayê cîgerên xweşandin da got Selemeya bigirin. Gava dorpêç giran bû El-Salih neçarma got Şamê ra dest bike. Piştî bi destxistina Şamê El-Kamil hewl da got bi hevkariya serwerê Hemayê berê xwe bide Hemsê û paşê biçe Helebê da got herdû herêman vegire. Leşgerên Helebê li hev kom bûn. Toranşah serkêş mîr û giregirên heremê kom kirin da got berweriya xwe ya ji bo Ennasir û Dayfa Xatûnê re nîşan bidin. Helebê her wisa alîkarî ji Selcuqiyên Romî xwest. Selcuqiyan tîpeke leşgerî ya siwarên pispor şand alîkariya Helebê. Şahê Selcuqiyan peyame ji El-Kamil re hinart got ji biryara xwe vegere û êrişî Helebê neke. Encûmena birêveberina Helebê hewl da Turkmenan jî ber bi xwe ve bîne û Kongor kir serwerê wan. Encûmenê her wisa ji xelkê daxwaz kir got xwe ji dorpêçê re amade bikin. Lê xelkê Helebê bextewer bû got El-Kamil bi sibehê re negihaşt û li Şamê mir. Helebê sê rojan rej ji bo wî girê da. Di nava rewşa Şamê ya dûrî aramî û seqamgeriyê de Dayfa Xatûnê ferman da artêşa Helebê
گو بر به حمایه و بکشه و سری دسالتدار وی المظفره گو پشتا الکامل گرتبو بخطور. ارتشا حلبه بسرکشیا توران شاه پیشی بری خدا معرائه دور لکلاها وی بری و پاشی اولهی دا سروری وی و کله وگرد. د پیره بری خدا حمایه او دور پیش گر و گندین درو دوراوی وگرتن. لهلادن خوارزمی هنو خورتور دبون و بر بروجهلاتی میرنشینی عن خواه دهرکین. سر پیشین وان دست دانی سر حرانه و هن کله هندن این هرمه و ایریشین وانه این سر بکلاها جعبری و هر دوم دکرن. سرور کلاها جعبری الحافظ نور الدین کوری العادل و برادر ضیفا خاتونه پرددان خوارزمیان داگوان دوری کلاها خواه بهیله. پاشه لگل ضیفا خاتونه داوستاند و لی پیشین یاز کر گو کلاها جعبری و پالیسی را دستی وی بکه و سروریا هن هرمین دن بکه داگو جبلایا خوارزمیان بروه. خاتونه پیشین یازاوی اری کر و او کر سرور عزازه و هندورین دن. ایریشین خوارزمیان لسر جابر و بالیسی ران نوستیان و پشتی پیمانا الحافظ و خاتونه گران تربون جبروی خلکی هر دو دورانه پیناخواه برمن بجه. ارتشا حلبه بر بوان هرمان و بریکت داگوان بپارزه و خوارزمیان دور بخه. شرکی دوری یکسانی و دادمندی رودا و ده انجام ده خوارزمی بسرکتن. پشتی گونوچیا تکچونا ارتشا حلبه گهاش خاتونه و جه خلکی حلبه داخواست کر گو آمادکاری خورتر بکن کوزک و چپران هلدن و دریم باجیر حشک دادن داگو خواج ایریشا خوارزمیان بپارزن. ترسا ضیفا خاتونه دجیده بو خوارزمی بر به حلبه و پیشکتن. ایریشی عزاز تلبشیر برج القاس چیای سماقی و دارودورا بزایی بابو من بجه کرن. خوارزمیان گلک کس کشتن و دیل گرتن و بیسی نور مال و ملک تالان کرن و دزین. وان هر وصا گلک دور ویران کرن هلوشاندن و شوطاندن. بن پیکرین ندیتی پیک آنین و جن رواندن و پاشه وکشیان. حلبه هوارا خواه گهاند المنصور ابراهیم شیرگو یه گوی چاقی سروری حمسه بو و چاودیریا تفگرین خاچ پرستین لدورین براوین سوریا مزن دکر. المنصور ابراهیم ارتشا خواه بر به حلبه و آجوت گاوا گهاشت حلبه الناصر یوسف گوی چاقی 11 سالی بو درکت پیشیاوی. حلبه هوارا خواه گهاند الصالح اسماعیل سروری شامیجی و جه خواست گو تول برخودانا لهم بر خوارزمیان ببه. آمده کاری حکم کرنا لشگریه حلبه لبر گوهین خوارزمیان کت وانجی خوال حرانه دا سر هف و بر برقای و حرکین. المنصور گهاشتوان و پشتاوان لعرده خست همو مال و رزقین گوهاتبون دزین جواستاندن و پیرا خوارزمی دیسا بر بحرانه و وکشیان. المنصور دا سر پشتا خوارزمیان و پاشه ارتشا حلبه کاریبو حران رحا سریکانیه رقا و سروجه تفل میرنشینیه بکه. کارکیسیا و خابورجی بون پحرا المنصور گاوا مزگینیا سرکفتنا ارتشه لهم بر خوارزمیان گهاشت حلبه باجار خملی و شاهی هاتن لدار خستن. خباتو برهمین ضیفا خاتونه دما دسلاتاریا ضیفا خاتونه دما دادمندیه بو مهراوی لسر جواک آواهی سازی و اندزاریه بر بچاو بو و پاچ سوک کرن ری خوش کرن گهداوی جه و زانستان و پیشکتنه کچاندی لدما دسلاتاریاوی ده چه بو روشا آبوری جی گش بو. ده سالا 1335 ده ضیفا خاتونه دبستانا بناوی فردوس آوا کر. محمد کرد علی ده پرتوکا خواه یا بناوی خطط الشام ده دبیجه گو اف دبستان بو فیرگه گورستان و پناگه. هر وها محمد رضا کحالا ده پرتوکا خواه یا بناوی ایلام النساء ده دبیجه گو دبستانا خاتون آوا کربو
ببو كومجها فقي وخينران ووقفك ويا تايبت هبو. طارق سلطان وأحمد أحمد دنفسارة كهذبش آلجير سرنافي دبستان خاتون وميربانوين أيوبي لسوريا يا مزن عسر دما أيوبيان دا دبيجن دبستان فردوسي يا لباشوري باب المقام آل طاغا فردوسي جحوشك فره بيبتهات دنافا حوشيدا بركة كحشت قوشي هبو هروسا دالان وبوهرجهين قوجسي هيلان و لسرستون عمبون ولهيلا تشاري أيوانك قوباني وي جكوم بدين بچوچك گوپکی و برز پیگدهات هبون هر دو نویسکار دبیجن گو محرابك جمرمر نقشين اي رنگ رنگ لدبستان هبو و مرمرين و محرابي برنگكي اندزياري بسپورانا هاتبون ريس کرن كو محرابكي كين پیدايا جهانا اسلامي بو دبستان هر وسا هول او دا گورستان و منبرك لخود گرتن نقشو نویسین لسر درگه دبستان دبیجن ضيفة خاتوني دسر دما الملك الناصر فرمانا آواكرنا في دبستان داية لسر ديواري روجلاتي جي وها هاتيه نویسین خانما ريزدار قدر بلندا خوراگر شاهبانو يا دلوفان و خالخري سادين و دنياي ضيفة خاتون كچا شاه عادل سيف الدين لسر ديواري روجهلاتي جهيلا درفجي وصاهاتية نفيسين كولايا خودي تترس لسر وينينا شوي دبستاني لاكي شيبو درجاهياوي 5 متر و پحنايي 4 متر بو درگه وي سركه لهيلا روجهلاتي بو لغور طارق سلطان و احمد احمد اف دبستان يكمين كومگها جهانا اسلامي بو گلک آواهین جور بجور این مینا دبستان گورستان پناگه و خلوتگه لخود گرتن آنگو او جهیلا اندزیاری و پلان سازیه و شونوارکی هری گرنگ ای آواه سازیا اسلامی بو خاتون هر وها د سال 1237 ده خانگه کنافدار دالی کرن خانگه بمحراب خواه یکیم پیدا و ایوانا خواه یا گوره دنگ دابو خاتون خوست اف خانگه ببه پناگه خزنو و پیپاران خانگه خوارند دا بلنگاز و حوش داران بشک خانگه یا تایبت جبو جنین بتنی مایی بیان و ترگ دنیا هبو ایدی او خانگه ببو مالا جنین ستنبار و وندا خانگه جهو خوارن پیشکشی وان جنان دکر و مافی وان دپاراستن لغور محمد كرد علي خانگه لهندري باب الأربعين اي طاغا الفرافر بو ناوي خانگه جي الناصري بو چونكو او دما الناصر يوسف ايوب ده هاتبو آوا کرن هر وصا بناوي خانگها صفية خاتون آن خانگها الفرافراي تناسين شاهبانو ضيفة خاتون د سال 1242 ده د 58 سالیا خوده سریدانی و کت خوامرنه وی چاغی نیویه و الناصر یوسف 13 سالی بو و گهابو دمارونشتنا سر تختی د سلاداریه ضيفة خاتون لکلها حلبه لکلکا گورا کره خواه العزيز هاد بن آخرن لگوره برتوكا المرأة الكردية في التاريخ الإسلامي يا محمد خير رمضان يوسف دريين كلها حلبة سيروجان جبو خاطري سرساغية ضيفة خاتوني هاتن قرتن